uhlobo lolungile lokuthinta Israyeli asesehlane leli iBhayibheli liveta kahle ukuthi kwefika sikhathi sekulamba kodwa sehla singwa siphume ezulwini. Amen. Bahlaba sehlaba ngoba ngimelusi lolungile lothela ukuphila kwakhe benaye timple etlahlekile lokushintsha Israyeli yasesehlane leli iBhayibheli libafika sikhathi seRoma kodwa aphume manje edwaneni banatha basehlane ngoba angimelusi lolungile lothela ukuphila kwakhe ngenxa yetimple.